Hei hi All India Radio aizolani chanchin thar achiar tu si lian sang puya COVID-19 shipuya wanga anna tho chunzom thelo DDU GKY noya thalai training zotan alumni support rural development minister pulal rot ke mana sem New Delhi cham mek Rajya Sabha MP puke vanal venan ripans aizolin harsat na to mek chungchang sarkar lai puya athen Prime Minister Narendra Modi chuan naktu khian COVID-19 in Venezuela mi puin ril tharna be pui jan andolan campaign on COVID-19 hongdon sarkar lai pui chuan ram chunga COVID-19 skai en kol damza chu za samret panga antin to thua puang Rural Development Minister Pulal Ruat Kimahovin apisa a Mizoram State Rural Livelihood Mission MZSRLM malak na in sarkar lai pui scheme DDU GKY nuai thalai training zo namu sakto tetan alumni support cheng noi riat sing hi sang riat sem chu ani alumni support hi DDU GKY noya thiam thil sang train chuak to COVID-19 shipuya wanga an na tho chunzom theilova Mizoram ron ho te hena an mamo zol pushuk nan pe kani a ani ba ka DDU GKY noi ve ka training chuak shipui karan nala thok chunzom mek te hena pe kani bok RD Minister Pulal Rot ki machuan MZSRLM malakna noya sarkar lai pui scheme DDU GKY kalpui ni in thingkang thalai de tan masona thlen tu ro pui takani a thiamna le ezona thatak tak an hu chhome kani ati he malakna mang hian thingkang thalai ten ezonna an ne theina na kongko hmuwa cher chhuwa ba ka enkol zui zel tumani ati ya training chuak to thalai tam tak ezona hmu sakan ni to a van doi thak takin ripui lenga wangin tam takin an hna an chana mani khuwa tan ho ngai ta ti soin heng harsan tok mek te ta na tranpuina sum alumni support pek an ni chu lom omati thu pulal rot ki ma chuan soyani na chan ta tam tak anom line ripui leng ka ra po mani chung te chomna tura thok chun zom engama zat an lo oma chung mi te tan po an ma ni fu in turin sum pek choni thu RD minister hian a soibok sarkar lai pi scheme DDU GKY hi Mizorama chuan MZSRLM noya kalpuani a atum ber chu thingkang thalai kumsom pare ta tang samthum panga ten ezon na an hmu theina na training pack ani a tun thlengin he hmalak na hnoya hian mi zanga somli pali train chu ani to a mi zani samkwa na hmu sak ani to bok alumni support hi PIA te hna sem chuani in anni hian an hnoya train chu candidate mi pakhat zel tan cheng sangni thewin an sem vele chhongdon ani Mizoram COVID-19 positive thar somni mu chu ani a ZMC RT-PCR positive pathum Trunet positive somle rapid antigen test positive pasari mu ani ZMC positive te hi chan mare west mi pa pakhat me chia pakhat positive contact symptom nelo home quarantine oman ni a mi pa pakhat Arunachal Pradesh atanglo ho symptom nelo po mu ani bok red positive mu chu jinga aizol district mi pa panhile me chia pali dorpui venga khosa jin chona nelo an ni a now sen khalimi le kum upa kum samsari mi antelani lunglei district BSF pakhat chu red positive bok ani Serchip district amipa kum samthum pakhat Uttar Pradesh mi National Highway 54 siam to company thoktura local quarantine facility om symptom neloni a Longkla district Uttar Pradesh mi pakhat private laboratory thok Saitol district mi pa pakhat Rajasthan mi construction company thokte an positive bok ti hian Mizoram puma COVID-19 positive sangni za somli pariat mu chwa ania enkol lai mek zani samro pakhat omin enkol dam to hi sangkhazre somret pasari anni New Delhi cham mek Rajya Sabha MP puke vanal venan Union Secretary of Health and Family Welfare pu Rajesh Bhushan chu achembra mu in repans aizolin harsat na to mek chungchang soipuya repans a hian contract basis a thok mek mi somko pakhatan oma heng mi ta tram hi pose saklo turin kumin January sangni somni khan central sarkar in repans thne tu te aron shetiro wangin an hna an chol sana thok tu het mi somret panga cha onama wangin exam po bot sai theni lawani India Rama Paramedical and Nursing Science Institution omchunin hetiang harsana to hi sutkian ani theinan Mizoram Health and Family Welfare changtu Dr. Aral Thanglin chon August so male September ni somni pakhata Union Secretary le Joint Secretary for Health Department atengin na alo thlen to a puke vanal vena chon Health Secretary hi muin Health Secretary hen repans harsana sukiang turin meeting an enghal tur thule ni thum nuwa Mizoram sarkar be popanga chanchin thar om thuayang ati ani Zoram People's Movement ZPM Legislator Party Leader Pulal Du Oman achunga thil thleng chu ZPM tanamal somna changin nitin mithar lomlu tur an nei phani na soi Pulal Du Oma hian vein khan aizol ZPM officer mi ngama zata lomlu ta thu soin Pulal Du Oma chuan kalphung thar policy nei tu te a chuan ramhluizia in mun achang to lova
achung chang thua ZPM headquarters roi tu te meeting chuan engkim ti thei pathian hne na an tong traya atok em ani ati tunlain Mizoram politics a in hek na te oma tuna achunga thil thlenga po hian Mizoram mi puite lai na ne le tong trai puina te adong rengani atia a himna ti der thonga ngai te omim aveng tura pung khom le ria khom te tum anom thin bok ati MNF party chon vein khan thu semin pulal do oma ani na tanga ban tura hekna chungchanga social media lama thudik lo thedar chu police ten chui chokin thudik talan ani antia hemi thua hian aizol tlang nom veng thara ke vanal ro ti chuan thu thedarin Chief Minister hian Mizoram Caution Shroi to committee te nak tu ka tuna pudu oma bana tura aboi pui su tura ngen turin anma ani ain mu tir don ni om takani MKHC hian inrolan tumpo ni lova Chief Minister hian mi pui laka mai phin atan MKHC te hi athiat tir ni email le meti chu police ten an zo chen nu azel din thu bol mai tarlan ZPM party general secretary Lalmon pu pun tein alo thedar ani ti ain puanga chu mi chhun zom zela JC Vanal Moka joint secretary ZPM publicity point lunglei lama alo thedar zui thu ain puang vela ta poka hengmi te hian thudik lon an pon dar thei point in ngaidam andil ta ani anti Sports and Youth Services Minister Purobat Romoi Roite chuna pisa hockey Mizoram website thar hong Sports Minister Purobat Romoi Roite chuan khovel hriata Mizota pholong tu poimo tak chu hockey ani a hockey me lung poimo tak hockey Mizoram website manga phun ani hi alomam tak zetani ati Purobat Romoi Roite chun tuna hian Aizol district molung thu ale lunglea hockey field phulem pha torin central sarkarin sum cheng noi sangkha zaruk zet asang sona hockey manga infiamna hi choilara ti vulzel antumani atia Minister chuan sports policy le sports industry din muna hlan kai hlokna telmek ani atibok hockey indian kumsang ni som pogo tang tong khan noya affiliated unit member to website ne vectorin tima se hockey Mizoram chuan sum harsan awangin ati hlothling theilova harsana tam tak pal tangin tuna hian hockey player te ma khuwa thui tak thirin hockey india du angchu aloti puitling theita a Lailand Consultancy Private Limited tu kho tang nen MOU ziakin website thar hockeymizoram.org chu hockey india le hockey infiamna ngai sang le tuimi te man thei turin website thar siam lo ni ta ani hockey india noi hen affiliated member chi sang palian oma permanent member somni pakua associated member somni pariat academic member somthum pathum le hockey member pahnian oma hockey Mizoram chu permanent member somni pakozinga pakhatani tuna hian Indian women's senior team a Lorem semi college venga telbaka Indian women junior team a Mizo nula pathum Marina laramha ki kon pui Efram engmoi lunglele larin deki na thial ten telmeka ani baka hen kum sang ni som pasire sai center Bengaluru training lo nei to F Zoram sanga na thial chu training zom le tura malak mek ani chanchin thari All India Radio Aizol tanga puan ani Prime Minister Narendra Modi chu naktuk hian COVID-19 in venatura mi pui in thil tharna be pui Jan Andolan campaign on COVID-19 hongdon Jan Andolan campaign hi sumsen tam ngai lo malakna mi pui tam theng ber hna media sang manga thil hriat ani a hebe pui hena tumber chu inveng film khur chunga in kho khirna thadu hretani a hemi hun sunga thu thedar poimo deu pathum te chu mai tomna vo mishing in hata ko sagle kut fai taka von ti te ani a he malak nan sarkar lai pe ministry le department le state sarkar ba ka an noi office song te telna turani a hemi Polhan Press Information Bureau Aizol chon COVID verna turanun phungzom tur chungchang soi hona webinar naktu khena bot sai don bok ani Voin Khan Press Information Bureau gohati chon COVID Information Management and Public Awareness chungchanga mithiam te somin webinar bot saya heta hian COVID-19 shileng mek do konga mi puinun phung her danglama malak dan tur chungchang an soya mithiam te chuan march ka COVID-19 chakjoka do konga mi puita shil turin ahun taka thu poimo in shil dar le mumal taka mi puite atam theng ber in ven na tur shil sia chu abul thuma thil poimo ani thun sreni voina webinar nei hi pu samrat bandio padai joint director MNC chona kai shuaya do darsan gawati Regional Outreach Bureau Guwahati All India Radio Guwahati mi poimo tele zirlai le chanchumumi engamazat antel ani Sarkar lai pui chuan ramchunga COVID-19 shikai en kol damza chu za samret panga antlin to thua puang dar kar somni pli kala chung khan COVID-19 damlo singriat sang en kol daman oma Union Ministry chuan shivei en kol dam to zong hin noi somnga pasari singli sangli chuang anam to thua soya hetizat en kol dam anam to awangin inde chu khovela en kol dam tamna ber rama ahlang kaya tuna hian shikai to zong atangin shivei mek hi za som pathum point pali an oma tundin huna shivei en kol mek hi noi kwale sing sarian oma thi puizat po khovela nember pol ni in
za zela pakhat point pangan omani heti lai hian dar kar somni pali kal chung khan shikai mu chuatar singsari sang ni le somli pakuan oma vain shikai mu chuato zong hi noi somruk pasari chuang ani to a dar kar somni pali kal chung ve khan mi zakwa somret parukin anthi pui le a shria wanga thi to zong hi noi khat singli le zanga songa pangan omani ICMR soidanin dar kar somni pali kal chung khan sample noi som bakhat sing ko sang kwa test man ani a via sample test o zong hi viable chade le noi somni pahni tling to ani chanchin thar chati topna na tlang pui COVID-19 tripuya wanga an na tho chun zom theilo DDU GKY noya thalai training zotan alumni support rural development minister pularot ke manasem New Delhi chamek Rajya Sabha MP pu ke vanal venan ripans aizolin harsat na to mek chungchang sarkar lai puya athen Prime Minister Narendra Modi chon naktu khian COVID-19 in veneturami pui in shil tharna be pui Jan Andolan campaign on COVID-19 hongdon sarkar lai pui chon ramchunga COVID-19 shikai en kol damza chu za zela somret panga antlin to thua puang chuti zong chu chanchin thar kan puan thai chu ani